Karbi Biransing ing Tidifu Manza Zonal Karbi Youth Festival along Kachetongdun. Dokmoka Rasinja Klam Zonal Karbi Youth Festival 2017 Ruptalina Sengkan Katalon. Assam Road Maintenance Fund Pen Kasalam Pontang Atawar Kangpupon. Kardom Nili Karbi Birta Thanbang Sami Bilarbon Kropi Non Arjoik Tha Birtang Ton Pen Karbi Anglong Lapen Dima Hasau District Hinia MP Biransing ing Titini Pha Inkoraner Cap Arni Difu Manza Zonal Karbi Youth Festival along Chetongdun Pusinilitum Aperangke Ladak Card News along Birta Nang Pale Hawar Karbi Risonim so arong ajeningkan inkorap hoke pleng aningkan along Pachetondun Pen Difu Manza Zonal KCS Committee Pen Pining Manja Dengwali Aklam along si Hawar Karbi Risonim so arong ajeng Padopon KCS Zonal Angkang Road Rock Sose Kachetong Laswa Risonim so arong ajeng along Karbi Anglong Lapen Dima Hasau OMP Biransing ing di alang lita Chetongdun Pen Karbi Ajutang Parengji Pareng Resita Karbi Akhai Arideng Long si Dolo Pusi Ning Jepon Bukan pada top lane, sudah top atau anda kedua. Kalau nak kena kita jangan guna mungkin ada macam dulu atau highlight itu ya pan. Tapi bukan juga atau pan ya pan, cepat lari ya pan. Nak naik fisik, kalau nak kita jangan long. Masuk ke dalam dan fungsi orang fungsi dan fungsi jadi mereka kami jadi dengan proses kita lupa terima kita lupa tahu proses jadi ini Chitini Pai Inkoraner Cap Arni Ada Porpai Troxia Por Pentikelangjun KCS Chipatur Piponsi Atirangtin KCS Atumpen Pining Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin Asengkan Mesen Pen Kapachundun Jiapan Ing Pipontang Lopusi Dengang Pen Kat News Aperangki Rubin Bepen Birtanang Pali Anparata Porpai Ner Cap Apor Pentikelangjun KCS Zona Maipu Tarun Taro Pen Ada Porpai Ner Cap Apor Pen KCS Alama Pangjar Ponsi Kado kawe abang kubang piapan alang lining kang sampen ruptalin karchua kardom pajirpon. Ningkaning koyang mo itu rongaji nanggetalong lampiang rang nili jutang yuman mai pangiten kado kawe abang suri jutang yuman kardom pajir iglo kardom. Lam kuru karlitang longkam teron lapen karlitang bang kresia bang kubang piatumapan karchu pado apitu ada porpai kebra achitima porpen aluhi sarpo amana pengpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajuti Solapen Harokhat MLA Joyram Ingleng atum Chetongdun si kachepatiadim longmukrang achatai alang litum aredeng pensi ing pupon producer Mongol Singh Teron pen kabonda pon akimi lam arjan lasakan a video album ta ing pupon lapen EM Rajuti Sopen ningkang sam alam Jaipon si alang li rideng pen bongkang abutung pangjarpon. Masih pinggir bangsu Tikilangjun Zonal Festival bangsu yang kena pondeng Ruptalin Sengkan bangsu festival mampu di independen bukan itu. Tolong. Anparta Dokmuka PWD SDO Bodon tisopen alang lipai karlitang kasang BP amen pen nutheng pi ahem sitame MLA Joyram Ingleng lapen EM Raju tisordeng pen si pupon lo Nutheng pi ahem rason kim ne joki ma pamatra pen drawing pen pini pangketum parjak bongtang lo tadi labang so parjak tan labang nili dedicated kampung ke arlo samardo especially military kasang beli nepe pansi nepanong pansi so ada lagi ikipolo
17 number Bokojan MLA Dr. Numol Momin pen kewan 2016 la pen 2017 aninkana pharmana scheme Assam Road Maintenance Fund pen kasalam pon kacheleng atowar la pen dolong hai hui chitini pha inkoranet cap arni akimi kacheleng atowar kangpu pon basi pherang kya tumpen birtanang pale Minority Morcha East Karbi Anglong District Committee Secretary Elison Timong President Winston Ronghang Lapen Nili Block Mondol Committee President Lapen Secretary Atumpen Jai Ponsi Number 17 Bokojan MLA Dr. Numol Momin MSC Nilip Constituency Bobitro Rongpi Lapen Diopani MSC Mukut Mohantori Deng Pentowar Kangpupon Bogijan Pen Pangti Krokacheleng Atowar Don Bosco School Board Put Kilometer Isira Meter Troxic Cap Sangti Arloke Thok Atowar ND Block Chukehola Pensar Thetok Bi La Pensar Thetok Bi Thengpia Dolong Pen Mirabhiti Thengpia Dolong CPD MDK Road Impupon Non malam sopor phan dihina pharman birtamo inton ponexina SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. 3,000 off on scooty and 1,500 off on bike only for GOVT employees. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Manta Road, 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haibo. Nonjong itong gehem bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kimbomlo sita lahala ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo piputot birtalong bangtulo. Karbi Anglong pen angtan Dumura Kese Zonal Committee penta Kamrup District Diksak LP School along Zonal Karbi Youth Festival Ruptalin Katalona birta Kat News along Nangpale. Dumura Kese Zonal Committee pen Kamrup District Atalom Diksak LP School aklam along Kepado Zonal Karbi Youth Festival Katalona Jai Meg along KCS Central Committee Dun Mai Thu Hum Sing Be Bangku Kang Therbe lapen Arya Sangho Tum Chetong Dun. Dumura Ari Somar lapen Okar Jangatum ason ason lunkan kapaklang pensi Zonal Karbi Youth Festival Katalona Jai Megalon Pipon. Dumura Zonal Committee Abidisar Upen Phangcho Nobinson Crow Lokeshwar Ronghang lapen Arya Sangho Tumta Zonal Karbi Youth Festival Kapachuna Jai Megalong Chirap Chitodun. Chiti Incorrect Truck Arni Pen Difu Galaxy Cinema Hall along Kapaklang Ponbom Lekha Pukar Bialam Arjan Kilang Jiaphan Chiti Incorrect Sirkep Arni Alam Arjan Kilang Arat Kilang Chithorinti RMM Senior Production Pen Kason Sepon Alam Arjan Jibon Teron Roton Ingjai Mohon Taro Lapen Mongol Singh Rongpia Tumsi Pater Pipon Pinya Birta Bangke Lapan Sikang Ton Paniklo Lain Bom Takat News Channel Dome Thakmi Kurbang Tu